whapea lama no lofa mai o lea tua I da lama. Ua ia ahu mai, ai lona ati I toa tasi. Ina ia le whanu sa tasi I whatua tua ia te ia. Ai ia maua ia le ola whau. For God loved the world so much that He gave His only Son, so that everyone who believes in Him will not die, but have eternal life. That's what we're going to tell you. Ia lava le tuma le ona ma pa ia le matou te talo. Ia mai anō ngā pa ia e whasosuani so matou vai. Ia I matou tapu ai lawa whio ia nganga e whanaona. May your Spirit be with us, so we may worship you in spirit and righteousness. In Jesus' name, amen. This is sonido of blessing. Ona le pa te alea. Ua sa wawari atu pia I la ua.
o tautala whanu, whauta foi, o lena fo, afi whata vavali, molo solo whanua afi, o tea ese ai la ua. O nā ua e lea, e lia I lea sio I le langa, ua I loa ua e Isaia. O nā langa lea o ia, lo tamai, e lo'u tamai, le kariota o Israel maana o Tia le solo whanua. Mo nā le toi I loa atu o ia. O na tanga lea o ia I lona lava ofu, o sae lua. Mo ia o ia fuele o futele o Elia, na ui fuia te ia. O na fuia atu e lea, o tui le awai o Ritana. O na tanga lea o ia le o futele o Elia, na pa ui fuia te ia. O nā ta ia I le vai, Whaiane, o I whea I le lihi o Elia. O na taia fwoi le e le vai, o na valua I na I le tasi tu ma le tasi tu. O na sapoia atu I le e Isaia. Reading from the English Bible. And so it was, when they had crossed over, that Elijah said to Elijah, "Ask, what may I do for you, before I am taken away from you?" And Elijah said, "Please let a double portion of your spirit be upon me." So he said, "You have asked a hard deal. Nevertheless, if you see me when I am taken from you, it shall be so for you. But if not, it shall not be so." Then it happened, and they continued on and talked, that suddenly a chariot of fire appeared, with horses of fire, and separated the two of them. And Elijah went up by a whirlwind into heaven. Now Elijah saw it, and he cried out, my father, the chariot of Israel and its horsemen." So he saw him no more. And he took hold of his own clothes and tore them into 2 pieces. He also took up the mantle of Elijah that had fallen from him, and went back and stopped by the bank of the Jordan. Then he took the mantle of Elijah that had fallen from him, and struck the water, and said, "Where is the Lord God of Elijah?" And when he also had struck the water, it was divided this way and that, and Elijah crossed over. Big Mama, go sit down. Go, Mama. Yeah, go. Proclame o Lord, steadfast Roman Fellowship. O teme leo tanto baptismo. No mira tau fama no tanto nome de lei sabina ia ona tu sine dela tu tamore baptisto no kana na poisona au tanto lava tanto nome to pa de lava steve na to fama no matu ona vai tau pa pula titia sina fia e na uma na pa pisoma na rona na o ka dura ta tuna so te or pa pisoma il vai il sua for de ba ma na tuli I ba na pa ina so ninga leo fa longa nai ma fa amau fa longa nai o tanto so fa tasi ma kipis Maragadi o wai from Rihanna or from Name of Folk. If I don't know for Ila or if I know for Wita, if I saw in I am the Tonu or the Canesia or the Tolia or the Tonu, the Papatisama. Leo in the Uma or Papisu in the Moa, the Fanau for Wita. Awa or the Rofa to Noam and the Faratama. Ele o matasi pea ma sonina
o le baptisoma. Baptism with water in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit is the sacrament by which are signified by seal our union with Christ and our participation in the blessings of the new covenant. It is also a sign of regeneration, whereby they that receive baptism rightly are grafted into the church. Grace and salvation are not so inseparably linked to baptism, and all who are baptized and undoubtedly regenerated. The proper subjects of baptism are believers and infants, presented by their parents or guardians in Christian faith. In the latter case, the parents or guardians should train up their children in the nurture and admonition of the Lord, and should expect that their children will, by the operation of the Holy Spirit, receive the benefits which the sacrament is designed to convey. In the case of the Church, it is under the most solemn obligation to provide for the Christian instruction of these children. Mayo tangata tonu wa tawa na mawar baptisoma. Weo fatu tofa maoni. Mtameitu utuinatu oratu. Matu moni po matu fai. Infatu tua fakirsiano. Il baptiso rino tumaiti. Nawai matu moni po matu fai. Una au ino ratu fanau ya popo inga ma o inga. Ulen aleni. Mai whango moa a moa ya ratu whanau. Ona o ngā ronga le ngā ia. O le au ngā malunuia. O whare tawina e tui mai baptiso. O le tui le kalesia. Ua iai ngā ronga e au i le wha mamawhaina. Nā o ina lea o nei tu maiti i le whatutua. Ma leo langa o kerisa. Tiutia o le matua. Mai nā tō e tausi whanau, a tō ama le tiute fōi o le kalesia, pēr o ofo ina mai, o whanau, a o laiti, e baptiso ina. O le winga lao whai o le baptisona, e ala o le uwhare ki tono le kalesia, o le tino o ke wiso. Baptism is the means of entering the church, the body of Christ. The baptisoma, o le tāua le ngā o le baptisoma. O le whalatu le ngā i le kalesia a le tua. From a reading of the New Testament, we find that in the early days of the Christian church, baptism was the normal means of entry into the church for the adult convert from paganism. We also read, however, of whole families being baptized at the conversion of the head of the family. Acts 16:15 and 33 and 1 Corinthians 1:16. Some of the references that explain fully the meaning of baptism. And it is highly likely that these households included children. Again, on 2 occasions, Paul addressed children in such a way as to suggest that such children were included in the body of Christ. If they were within the body of Christ, they must have been baptized, as there is no other way found in the New Testament by which their entry into the church could be signified. The first definite confirmation of the fact that infants were baptized in the early church is found when we come to the writings of
Irenaeus in the year AD 185. Mai whaitawino whanenga whau, tato mo wai, o rua iaso le kāresia Kirisiano, sa a vea lawa baptisonga maala o le uwhare ki tonu o le kāresia, te ngata mātua mo li ua mai, nai le whapau pau. Le ngata I lea, o tato whaitawino fo e le baptisoina o ainga atoa, I le liua o matai o ainga, e o tusi sa tā watu. Mai pesa I le tau o manatu o nā awainga uma e au noa maui manito meiti. I le malea whaalua o nā ua e paulo o te meiti I se ala whapena whaalia mai ai o mutua o whia lawa nā ta meiti I le tino o Kerisa. Ai meise sfulima ma le lua sfulu vai uko ma le peso lima sfulu. A whaina lato iai, tono mo le kāresia, sa tau lava o no uma o le baptisoina, a wai nei se isi ala, ua whalia I whanenga whau, e ma whai, o na whai ai le mea. O le wai, o maonia, ma le manino sa baptisoina te meiti I le wai e kāresia, o le a dani sa eli, tusia Ireneo, I le ti ai se la, masfuru lima, I o lea koe taunga e mo mea tenge tau whaamana mai. E nā si tā whaakuraina o le tūlanga o le baptisonga e pēr tātou iai. O le baptisonga rāu whanau, tū whisiringia I nisi temi. Baptisonga tātou kāresia a whatutulu I o pe whatofu whoi. O le winga rāu tātou baptisonga. Whengar baptisonga o tātou taritonu, o whaatau wina lava, o le whamaori, ma lātou toa reso, minga I whatutulu, o le whatofu. Whamaina whatutulu I maiti, ma tangata mātua. Ia tātou e kāresia, a tangata mātua. E tusana rei ai, lava o le whengai, ma le whionga re tua le baptisonga whatutulu, o le whatofu. As to the member of baptism, we believe that the sacrament is faithfully and fully administered either by sprinkling or by immersion. In the case of both infants and adults, sprinkling is used in our church. In the case of adults, baptism or sprinkling or immersion is equally agreeable to the Word of God. Bismillah, Mama tau sipe tau e sea e baptiso e tau whapea. O istuenga whatofu. I la whiomana tua o I nei tau, either sprinkling or immersion, it's equally agreeable in the Word of God. It tusa pau le tatunuma la I le a whiomana tua. I te ringa o nei tau kua whaisina umi. Nā sinata e tite tau tari aile ne ngangaro tufisi ia pēr ne baptisoina o tātou whanau I le tūlama o le ia mara tātou ho e kāresia. E lero tūlanga te puina le baptisonga o le amatua ho. Whaila wati e whia te le baptiso. E me whai voi o le baptiso o e matua lava. E se sena ma le baptisonga o ro whaia I le whanawiti. A pēnta o le whatotuanga o tama martene whanau mai te les whatutua iari. Whatutua o le matua o tau au tau sia whanau. Nai ala ailo tō mai o whanau tonu. Na iau whare tama titi I le kāresia o le tino Keriso o lana e kāresia whai mato tino. E ara I whatutua o tō mātua. O la tātou pasanga atu baptisoina panau nei ua o mai e tātou luma.
Opo nei, sa ringa e mai liwane ai leo Yesu o whetalai atu ia tēnā tau whaka. Tui mai a tau le pule umarama i le langi ma le lalola. Uri nei, i o tau atu e whainu umarama ma soa ma baptiso atu ia tēnā tau i swafo maa ma le tingi ma le ngā kuia. Tau a atu ia tēnā tau, i tau si mea o whai wai atu tau. O te whoi, i a tau tau i as umarama, o lava i le ngāta ama. O le rāro lang. Nātou o mai o leo te meiti a te ia ina ia paki apa ia i a te nātou. Au wā atu e lau so o ia nā umeia. O siru whia i e so na ti ngā leo lona whina ngana. O na whita lai atu fo i a te nātou. Nātou mai o te meiti e o mai i a tā. Au o le wāo i a te nātou. O ai whapeo nātou nei, koe o i mālo o le tua. Moni o koe atu i a te tō. Ai se le tania le maro le tua whapei e stameti. Le saurawa iai. Ona si tia lea o i lantou eia i ona lima. Whae fo i ona au. I lunga i a te lantou. Ma whanuria i a te lantou. I tula i mai lau matua mo lantou. Matu whai. Parents and children, Oto tani mai, matu whai alama. Me lea tau lau siri atu i a tau matua, o tau whakakolatu ea, o lau sosani o le tua, rao tau sira ma o ina nei tamaiti, e wama Kirisiano, tusa ma whatununga ma koko inga ane li, i o tūtani mai o la matu whaiala. I le tui wa bautama, una e noro tātu tiuti whanau ko la whaelo siriatu i a tūtou reo soe. O tau whorwhora atu ea, no le soasani o le ngā o le tua. Nā o tau talo mo ne tumaiti, o rātou matua. Nā o tau ave whoi o rātou tiute o atu, ma soasani atu, i nei whanau. I tutuku ae o rātou e whai ma Kirisiano, ma tangata o le kāresia, i o tau tari mai o la matu whaiana. This is a here now, and I'm telling you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. May God bless you. Estamos Jonathan, Steve, Rafael.
lea le tua ia tua. Christopher Lawrence, Mona Young. Kamalea Mankai Nathan Kutashi Kamiona Kapisaku Yajoe Dr. Kamaleo Malena Ia Amira Tua Yajoe. Yo Pakusina and one Mawina Waiwa Ulpalaku Aino de Tua. Na wina jatuh jatuh lawa, rumah Francisco jatuh tuima manikan siapa jatuh luar baik, lupa lelaki orang nanti le tino kibiso, nara jatuh pero bisa manusia, lelaki rumah, le suatu le tua mariano dia, dia tu kami Nau atau pun masuk ada tak. Wah masuk. Kalau ina kasih usaha mereka, awak. Bila orang sangat, oh foi natu moral mesti. Lepas masuk moral itu biasa. Itu lama, waktu tua masuk, mereka tu foi itu sih kerana kerana. Mai eu mai biasa memang kuat ya. Madu kalau ia fabria e matu gosta malos sudah focal menana foi apa aja satu kamu bayar dolar kalau mana orang pun kami foi madu tua kalau video cukup itu kalau ini adalah tu macam video otulang orang macam orang biasa Mol tino malosi, tino malenana, macam tua. Dia baru madu, tua isu berada di kepala kuina, molang madu. Madu dua koi kali kanisia ya, madu cuci. Kosan main dalam kanisia, madu mol Eropa mfaya madu cuci pada siapa madu. Au belok sini, kalau tahu itu madu. Kalau ini madu. Kalau saya nampak saya lepas dia pilih maju dan bisa pada dolar suatu maju boleh membalau pada isu This is on here, almost a son.
Ia vi ia lau fio. Whampau lava. Tatso ifo mat saba. Let us pray. O mātou tamaro whai. Whaftai lau fio. Ono le neira manoa. Iala i leono man malos. Whafawina I tino ma mātou amanga. Ai meise le nei as whapito koi mātou ki whanau. Whaftai mo nai mātou mātua. Sa e au mai a moi mātou. Iala I lau la tau tausi māro lofa I mātou ki whanau. Whaftai lau e kāne sia, no la tau langolango mai nio mātou mai vainga. Nā mātou whaftai sili lau fio. Lena whaia ni whautanga, moi mātou mane lau rangi atua. Wha ngalo lau whanau am sala. Mo mātou I loa no mātou leu sitai.
Pea i o mātou mātua, o le whaalia, leo lo mātou le whanongo, lau o whio. O e sina whia mea uma, whamangalo fo i o mātou mātua, pea whai, o whai alo lātou titi, moi mātou le whanau. Whamangalo lau whanau te kwai, e ala ino swafa Yesu. Ai mātou te o atu i o luma, Mare amanga whanau nā watu lau whio. Whamolmole whamanuia mai le nei tapu inga. Whamanuia o mātou mātua a ina. Wō mai e mātani. Whamanuia mātou le whanau. Au mātou sa ili iau aunga mo so mātou luna. Ai sili ai o so mātou manuia ma le ola whapapau. Taitaina i mātou le mana o loa nganga whakia. Sma, whamolmole. Ia manuia vaenga o te toio le nei tapu inga. Ia mātou la ngona a fionga o lea moni mawina e lau whanau. A toa mna upu whola e ala i maise o mātou uso. Ia le lei, la mātou whalongo atu au whetai, o e lo mātou mutai. Whamanuia nai o mātou uso. Tua whawhine o mātou le mafutai le nei aso. Lo swafa Yesu. O mātou atua i le talo, nai ao mai ai mātou. Lo mātou te mai nai. Ia o swafa. Ia o mai o mātou. Ia whai o mai o mai e whai. E whai mai a te mātou resi, ia mātou me ai tamas. Ia whai mai a te mātou ia mātou resa. E mātou kore mātou whai mai mātou e whai mai a te mātou. Au whai te tine mātou tātou. Ia mātou reina. Ai o mātou. Mātou mai e whawa.
Mama Nubia, Lamato Salamat, Fafetai Yesu, Amen. This is Saudi Arabia. Ia pele la nei mana rofo le tua. Ua uria mai mātou whanau. Le lea sapa tōna mātou. Mori atu whautai i sunga tō ina no le unoa matungo vie. Ua whāno tūla i tuai. E watse uwha maro si au mo tātou me tai au. O te whatalo whātu li pa ia o te kalesia. I o tūlanga whāno pilipuinga. Sermon in the name of the Son, the Father, and the Holy Spirit. Our scripture reading is from the book of Kings, chapter 2, verse 9 to 14. My title is verse 12.
and it goes, my father, the chariot of Israel and its horsemen. Elijah is said to have taken Elijah and his adopted son to love and to care for. Between this father and son, there was mutual admiration between each other and their work among their people. When Elijah knew that his time had come to join Heavenly Father, he asked his son if there was anything he wished, and he answered that he wished to succeed his father as him. Elijah's response was, if you see me while I'm taken away, your wish shall be granted, and if not, it shall not be so. Elijah was speaking to his father when the chariots of fire took Elijah away. In spite of his grief, he was happy that his father was taken alive, and he knew that his wish has been granted. Elijah's mantle was left behind as a sign of reward. Elijah's love for God and Elijah's request of love. A father asked his son, Robert, why is it that Paul received all honors in your class graduation and you had nothing? Robert answered, my teacher said, Paul, it is very much like his father, right? He has very high morals. It is almost to say, I'm like you, my father, stupid and bad conduct. We need you, father, mothers, and our parents in our lives. The picture you paint for us, it is the picture that others see in us. They say that parents are our first teachers. What we have learned from you parents will take us through the rest of our lives. What we have learned from others come and go. So, what are you teaching us? Is it the love of God or the love of this world? Kids, today is a special day for us children. A day to reflect on what we have learned from you. It is being able to memorize 4 or 5 verses of learning a new song. It is understanding the love of God and the love of your parents. Parents' communication is only the key to successful relationship. This relationship between Elijah and Elijah was founded on the love of God and the ability to talk about God and follow his message, love one another as he loved us. Parents, love your children as you would like them to love you. When you are gone from this world, we want to tell everyone about all the good that you parents have taught us, and especially knowing that you instilled the love of God in us. O le tusi pai tau mo tātou ni tai ho. Le tupu mua. Whai upu e suri wasi whangata sufa. O le matua ora la unga mo mai leile.
Koe koe suma rua e whapea no whetawina. Lau ta mai. E tariota i sa wā elu mana awa titi ai. O Elisaia o da tarii whaleanga e lia. Na whetalai lea tua ia e lia. E amu e whaifu ia Elisaia. E whai mo sui tofi profeta. Ona ngā nua e susui tau awai leo maruenga e lia me Elisaia. Sa matua inga wai lewa ai e sala i lonu ta mawhanenganga o e lia. Lei toi alo lewa ai e sala i ngā nua e lonu ta mao e lia. Sa matua i manie le loto o e lia i le au auna lona tari o Elisaia. Ina tau whai wiu le ola o e lia marsoi kua le lei lawa. Ono ia whai atu lea ia Elisaia. Se a se mea o te whai e ia te oe. Ai le ia sino a o moe. O tani mai lona tari o Elisaia e whapea. Ia whapea lawa no whai a. Ina usi tia e lia i no fua whatawa wale afi o so whanu afi. Ili langi. A tunu matai pēr mata o Elisaia, ia e lia usi tia. Ona tangi tau tala i leo Elisaia, ona rona rofa i lona tamaa whale anganga. Whapea. Lau tamai. E ka riota i so rā elu mana awa titi e so whanua. Ona pa ui wholea, o le ofu e lia. O tango ai Elisaia. Mfo i atu i le ai. E ui lava ni whaingatā, on talia le mawaenga, on mawatanga mo tama. Awa whamani e ina rono loto. Ono le unga manuia o ia mahai e. O le ame ona ina lea o e lia i langi. Ua whatasa ina e Elisaia lon sama e kariota musol whanua. O le ngana le nasa masani ai o naso. O le whaatuso o tangata i lota mani maruosi i so whanua o kariota. O isi ia au benga e whaunga e tau e tau o marifili. A toa marisa ili ai o maro. O e lio sanga sa ili maro malonu. Rona aina. Ai mase marona atua. Nei joa sa afi rona tari whale angango e Elisaia. Lo tamai. Kariota i sa wā ewu mana awa titi e so whanua. A tonu sama salomia. Le whamani e ina o le nganga e lia e awa e lantau tua whatamai lona ai. Ai aro tamai. O whapeino no o tōu whaia ia i mātou. E peo no whaia e lia le wha o onga i runa tari o Elisaia. O le asale ni whaloinga whailonga ina mo i mātou whanau. Ua saunia i mātua, māinga, Malenga le sia se whengainga mo i mātou whanau. O le whalinga o le arofa. Whatino mo i tātou. Ai atau.
Le asta tani atu le alofa mo tā mātua. A inga malana I kalesia. O iei lau tani, malau tani. Tā whaoao I le mea na whaia e saia. I lo ta mawhare nganga o e lia. O le vai te toa, ma le whamaoni. Yo ta ua foi ta mātua, ma mea lātou te ao ina ia tā ua. Ina ia tā maua whamunianga, e peio na maua e saia. O ta mai, mātua. O le sidi, I whapea. O oe o tiu te whatamā, tina, whamātua, a o tōtu ua ea le nei laulangi. Ma o e se atu peo e lia. Pe tau sa afi ea, lo so e se atu e peo no whaia e lia, ia e saia. Le aso o tō o ngā, mani le lei, le mātou mana tū ai o tō. Se e tū, si wha o onga lei mo I mātou, a mātou mo re ola, maro o tō soifua. Ina ia o tō e se atu peo e lia. O mātou I roa le ala, mātou tutu wai. Sa whasiki se tasi ta mai ro nā tari I whapea I a onu. Ua awe umai ro pati whailonga o la o tōku sema. Ai le esi ni whailonga, e tasi te moa. Tani lea ro pati. Whai mai, lau whai a onga. E so o lava paulo I lona tamā, e bote. Toia I na whai mai whai a onga, ai so o a o I lona tamā ni walea. O le ata, o te au mai ia, tō te au mai ia I mātou whanau. O le ata fwoi nena mātou te muni ai. O le ngana tatu atunu, e so o ane mua sopa I mua sopa. A nei o tō mātua, e lei fwoi mātou whanau. I sua fwoi Jesu, Amen. This is a combined service and Sunday school and alcohol. It's a short program. Tasanga played that to Mafia, the Mauro to no for the source is it of an Kitinavan for now, Patino de Leaso, Atili more around to Pamamoy. Foi a caminhada de manga de tua. Ele olá mas só foi tu para fazer foi casia e me se leonana me leona tua ele detaio da Sabina olá passou foi ele dato do loto proclama da evacuar ele umore dato Sabina mole ele o da Sabina ai le yo te de mai mo fatasia sa linga mata te program e o tau fa talat e ya no mai da no free ya
tanga nei kua whasurona tau lotu, au sasa, o so gau, mua, lua, a inga, tonu, amele, a so gau. Sunday school, Pikau. Mai whai rau mai na sisi na kōka sena. Whana. Mea. Mai mai se rua. E mua le whawhetai o le atua se I usu mātou pese.
fai maso me ataloto. Selama selama le talut pai utuskulu maso. Pela lo from Tuesday Valley, let's my lana fana. If I pela lo from Tuesday Valley, oh yeah, but I'm just telling you I say it. All the house of the mantle best. Lord, I lift my hands to you and give you all the praise. You are holy and mighty. You are God and King of kings. You are the Lord of lords. I worship you, mighty. Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my King, Savior of my soul, my only one. Jesus, you are my I feel everything. You make my life so good. You give me what I want. Lord, I come into your presence, Lord, 'cause I need you more now than ever before. Jesus, you are my Lord. Jesus, you are my King, Savior of my soul, my only one. Jesus, you are my You laid your life down for me, so now I'm laying it all for you. You took my burdens and sin with your precious blood. Trust in the Lord. Jesus, you are my Follow my auto le fanawe, ilao auto le tama, not white auto selena. Awa auto basi auto le boto ile, awa tutu la foida ubeawa watu. Awa ne le atli le tama, le peleto tasi lotina. Ina ya awa maya ya ta manafai maya ta. Yota ofia uloto, yota usi la polo ina ta. Leading children the instruction of our Father, and attend to know understanding, by giving good doctrine, forsaking not my law. Emmanuel, so much what I am going to find myself for.
fai macho salasa. Manis Zulu fai Pisafulu. Olega oi, ele ai se sasime e sawa ina ni oi, mafau metia. Ua sau ina ia la so maua de ola, ia maua ati lea lava. Ia manue o so matua, ala foi maso masio foi sau masiku doi po. Ole a fai macho saudoso. Matai le go fai. Oh, matai le go fai kuto sei o fast. No pensava lei e ti razzo. Se lo faccio do di lo so. Lo mamma so. Lo manazzo so. Lo volo che non può non. E fa pena foi dona lua. E te ala fatu le lua te tua oi. Ia peo oi lava ia te oi. O le pola inga le nua o atu ai le tūlaku na umanga le au purpose. And the second one is like, love your neighbor as you live yourself. A whole lot of prophets to pay on these two laws. Trees to heaven. Yeah. Ole a usi mato bese. Moment like this, yeah. Moment like this, I sing out a love song. I sing out a love song to Jesus. A moment like this, I lift up my hands. I lift up my hands to you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. Singing, I love you, Lord. I love you. Time me fa bene, o se pese a lofa, o se pese a lofa, ya Yesu. Time me fa bene, o se pese a lofa, o se pese a lofa, ya Yesu. Pese o se alofa, ya Yesu. Pese o se alofa, ya Yesu. Pese o se alofa, ya Yesu. Oh, se alofa, ya Yesu. Ia manuia o tō matua, ai o na tene matio so e kua. Ese es la coca, la
Yeah. Iones Fulima, Chapo Chimolo, Kangata Sulpa. La polo ingalene, io Sofi Alfani, e ono lofa atsigati oto. Le si lava le lofa se tasi, le ne hofa. Ia tui na atu se tasi o na ola, suia ia na wo. O wo zo, ya fatu tupaya me molava tupaya tuai atu zo. Ole au sima to pese. Pues las dos. Cheers. I got peace like the river, I got peace like the river, I got peace like the river. Peace like the river, I got peace like the river in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got joy like a fountain, I got joy like a fountain, I got joy like a fountain in my soul. I got love like the ocean, I got love like the ocean, I got love like the ocean in my soul. I got love like the ocean, I got love like the ocean, I got love like the ocean in my soul. In my soul. Yeah. Ia manu ia o tō mātua, ai ora mo stāsha fua. Pasilone na tuainga, na tukasia. Afinawa ese sisi na tuainga lo wende ese mai kasia au. The most involved fanawa sume kani afewa. Ewa tuye. Pasilone. Au le apatla vla fewa te folo malo. Afina. Pelawa ese ala watu ya na mai na. And then that table. I want to follow the walls. So my Ayala. You know what? So much light. No,
kusoko yatia. Tua ya tuleu mawa watu ya to. Fape man. Muyo lato ola. Moyo lato. Malo. Fanono, awai fama pana lato. I'm a fia ai na fia inu ina mi atono, awai e mawa ni lato. And I say to you, ask and it will be given to you. Seek and you will find. Knock and it will be open to you. For everyone who asks, it will be open. And to him who seeks, he will find. And to him who knocks, it will be open. Ole a uso de malo bese. Lifting up praise to him.
oe o aso e tele. I tasana e te ola ai a toa mali mani e. Verse 3, I wonder you to Oma, Ole, Lofomo, Lofomo, Ole, Ia Sora, Lofomo, Ia to see Ole, Opa, Verse 4,
Hebrews chapter 11 verse 1. Hebrews chapter 11 verse 1. Faith means being sure of the things you hope for, even if you do not see it. Faith means being sure of the things you hope for, even if you do not see it. Galatians chapter 6 verse 1 and 2. Galatians chapter 6 verse 1 and 2. If a man be rich, brethren, if a man be overtaken of all being rich, or spiritual restored, such an one in the spirit, and he who considers himself, lest thou also be tempted. Verse 2, verily, one another's burdens, and so free of Christ. Galatians chapter 6 verse 3. Galatians chapter 6 verse 3. If anyone says he is something but is nothing, he deceives himself.
Kalau kuasamu memotangi Yesus. Jesus loves a little ones like me. Big mama.
just put in the new tape. What is that 44 minutes? When you do an old tape, Will I ever leave you? The answer is no.
answer is so. Ina mafahtai le kale tu tomorrow. Ila tau sile ta tau fana lo to sofua. Olo ta to bolo. Fabio foi le mo bela ona masine lo se mo fa fenga per fatua. O le anisele malo le kalesia. Ya le topia mai boy le fa ya tu sa hanga ya o Stella Harris. O ma o le msha tamalo si Paul Harris. O ma tolo tutele. Ivana awan malo tonal army. O ma wala ya o ma tolo o Tennessee, Kentucky. Ya o ma tolo mai foi. E tanto vai lo tutto mit fatas. O le se singo ma tolo uso uto ma ya ia ipele lo foi tuo. Ya o lo tama la o fai e tia foi le. Ya nga man ma fa le ba ai mai. I bisbisenga fana. O tulip time ik hoef hem mee, maar Philip turn. Bij Philip turn, of je wat is look busy. Ja, busy la shop time, or happy family. Ja, ze is wat we al busy. Bye. So soon. Get a little ugly. Mother, she loves me. We love Daddy, yes sirree. He loves us, and so you see, we are a happy family. I love Grandma, she loves me. We love Grandpa, yes sirree. We love us, and so you see, we are a happy family. I love sister, she loves me. We love brother, yes sirree. He loves us, and so you see, we are a happy family. Só foi esse. Ole a pai ma me sa loto. Paso so fitu pai no se ole tano. Ia lo matili a pai e te taria a upu. So ilo loto a bola ina. E wa ia tuaya tilinga moto. Basta tuaya loto i pauti. A pai lava e te para a watu ile atumai. Ma ele te le atu ile pauti. Ole a usu mato pesi. We'd like to dedicate this song to all our brothers and sisters in the Bethany youth, and especially to all parents. Sea Sofia Fia, y lo ne Yolanda,
so far now safely. Matane, Father, Sumachaina, Mafatsuma. Matos Fataya to the Calesia. Lord to Wolof. Lord to one leg. Yet Maton Fano. My father used to say, was in our Maton Fano living to summer. Fama, Halo. Tata Tapatolai. Yalisuma and Matamofi. A while of the Polaima. A Tata fell funny. My Tata Lofa. The farmer so Bansua. Also, Tommy. How can I tell you? beautiful and glorious. The fruits of the earth shall bear seed fruit. Oh
Jesus Alesomai, Fala Anei. Usoi, Rene Mai, Afafetai Bea Ia Yesu, Ilona Alofamai, Fanai Talo Letisipa Ia Eolofa Tuatua, Ia Te Ia Maete, To Ala Entatalo. Lea yo se mora.
extension is long. Becky. Could you go get Becky, please? Mom? Becky. Over there. I don't see her. The yellow. Are you recording it? Olono winga, ore vale ore ore fare. Ore sa elenga e yai, e sali tonu nga fa yu tsaia fa pea. E sa se e sa fanga, mana fio e a ngeli ore sua e fa nga e vai. O e mo moi tono le vai e fa ona ina ia. O i sila nei, mai o le ai se vai la au, o se fo mai koto o le lalorangi, ati mawhai o na whaora ina. Usi le mai moa ma le whawhasonga o wā venga ma le ngaruenga wha madolo a Yesu. Tale, mai ne ali. Salo ali. Mai ne ali ma. Oh, que mai ali te. Logo me lá com a saída dos chumas. Vai lá não, mano. Eu me acho que é só Sama mai malo atui. O atu nei e sa i mai sina me ai mai mau. Awa ole nei aso o se aso tā ua mo tato. O mara e te oi. E o mara e tāme aso e nei. O le mea nei nāna o sau nei. E o siki ola. Alihi, es tu soa mai tāua, a wā o oi ora pipini, a wā o tau asu. O le mea nā whanau no ai, a
Awa ngai pule wai. E lei lava se tasi e sosoane mai. O le ale na bispisa hou se whalu moti e. Sawa aoi. Aoi tafa tu tu. Rosso tua le hopo. O bispisa mais esse. O fatu mina ali tai lenga i O ani mea fōu mai whalo mua i tai lenga i petesa. Lei lau sime fōu. Lunau leo na futia mai oe. Sumatse le fio. Ligi. Sa e whanau se tasala se maso Yesu. Ioe, nau whalo e o tau sala i hei tau tēno te mata. Mai whai e ia mea o fōwhunia. I li whamarolo ina o mai. E maari e whaina i anō. O ngā o whau mai tō tēne o te mata. Ioe, tau sia ia. Me ia me riu mai Yesu i me. O wā ia o te mata. O wā ia o te mata. Ima
e wai atu matalasi o le langi ma le lalolagi. O ngā luenga mamana ia al sisi esi. Soli. O i leo pai mai a te. Wao o Yesu Kiriso, le alo le atua soifua. Leni ie roko mai a te. O a taru lama no whanau mai nama i lo pepe. O tau wasa o nei mata. Ina atu ia i runga, maalo i mulimulo o mata, i le tae lenga. Ina atu ia i runga, ue maalo lo. Mana ia ria o vai au. E whapena lau, mana ia le langi man lau lai. O le mana o ke. Leni ie, whaftai lo ngā wenga rofa. Le ai so la tu ang sala. Au de fai leo na mo mana le tu. Yali e tu a mea de. Ya e alo ko mai ata. O ma vai la ang so ma fitia ko mai ata. Ale ma vai la vele mai le bela ata. O te loto iai, ina mo maia hoi. Tui lunga, malu la o stalanga, wha alia tuai o wha mamainga, tusa marupolo inga mosi. Sunday, it's a few mile low here. Ina atu ia i lunga, awe no maenga, malu no ainga. Ia oe whawau te ngata unga. Whawtai no ngā rofa. Sunday, why let it to not to follow the number of the tour? Now let's do a number. That's my fire me uma. E super misto. Olha só foi for. O se mata, o super se mata, saia. O whanau me, wai ea i la une. Oi ma o nei. Wa o le tula. Ina o atu ia o loi whafu. Au atu lua whala walawe mai e tea. Mari ngor wenga alofa o whaia. O whanau me, ia o tau whala moro mai e tea. Ia o tau whatu tua mai e tea. E tele mea to te nofu ai, i le maotodo te maa. Ale ai, o te alwe sa uni se mea, e le nofu ai o tau. A wā o le mea lea na au sau iai. Ia o tau maua leo, ia maua a tili ai lava.
le lava le mawhitanga ma le atua. Matuai ao le tama e tusa maona ala. A o ina matua e le mawhai o na tua te e sai. A wā e whape o i lātou, nei o i le ngā lo le atua. See
Jesus is still waiting for your answer. Sabiatia, Belea, Oya, Fatilia, or the Tulanga now, so form Lolo, that we are in a Flinga, and the Manuia, the Flinga boy, the Malaya, and Tulamai, stop Flinga boy, Soya, Male. What benefits you to get the whole world and lose your own soul? See the lie to have it down. Babanat, ya jual kamu berdiri. Bila malaso, mana ini sama. Bila semua kebantuan, dia dekat situ. Semua memang berbagai di dalam yang spesial pada hari. Oh
se le atuto. Ia le tua ia. Kasi loa. Mama Yesu, Amen. O le tua vea ka atuto mai. Sabtu angan le panas. Ia mangaro hoi whanau ia hoi mātoko ia rau ia aunga ma ia o tau siru nei ka awa tō le atu korasa mātu. Iang whainga. Au le na awa me mesia sa o tō lafo ia le lansi ila le tua roi whatu tumatu le hei lo tō tumahainga o au le asu. Lo sia mo tumahainga i roto whauwhana. I watu le tatu sauninga i le veinga o le tua. La whatu le au tu gongan o sa tolu le tua.
Yawa. Maya tu lava mali. Alora tawai ya. Eona sama tuta ta lima tanga. Bisa tau fenga fanau. Ya osvaya tu lava man falor tawai. Ya oleh. Pulang masani lava oleh Dr. Bomla masa. Ya oleh aso pun nei, me alofa whanau, ia kamamole, tātou maftana, me lau laulai tito lai o, ia uia ni ailo ulofa, ia aso nei, ia aso whanau, ia lua tau talama, ia au tele, ka ala tuai le, pa ia mamu, ka lesia, i tulanga to, ia mese ia, aina o mau tātou whai asa, whai pae nei tau sanga, tā rātu mai whāloa tele, kua sau lia fwoi tai tai, e meise o le, nei maafutanga, whai fua fwoi a wāre, e whamanai e nā tile le aso le whanau, ia tātou te whiawhia ai, pia umai e tātou sauninga, le lea, o wane i, muli stasi aina ia saulia ni maftang ina im fanta to fifia fatasi ia ona muli atu le aina fa uma la sato meti ia la tu aina ia le falima le after tawai aftai After you, smell. Kore minha solo saso e whapitoa mo whanau. Ina lea tu mapeli inga ma le whaatai le tua. Ina ua whaatonu ina le whamamoe a sunga to ina. Tina ana luena ia mese foi au ngā lue sunga e waka ma whai aonga. Ia o le whamamoe le i pengofie. Tunu le nganga sa tamu whaiua. Fia na le ia solo sa nia le sunga to ina ma tina ana luena. Ia whanau o tō a mai lupu ma le futala e matou matua. Ia na whakalanga wa pei whaonga. O tō tala ina lupu wa pei e awa e lau ta mā a lau tina. Ia tāna ia dale le tua. Pena ana o tō whaonga o tō whautua. Ia ai whapapea fo i matua matua. Ia tō whautua mai. Ia le whaatai le le sumotu ina ma tina ngaruenga ia meise la ua wa. Au ngā lue. Tani mo pele ola ma malosi. Ai ale fanga ina la rafu mamo. Ia mai se whanau tena ia le whanau koe. So, ia mui foi le tina ngwenga ia whau tua ina le tofu. Pena olo ngā lue te tonu peteke. Whakalanga lea. Ai whapenei. Pa ia le kalesia me se foi ia wa se asimai. Ma ena le tatu soni. Ia kua saunia e matua peteke. E whai fua tatu whatasi i. Pare lei ati dei fa to toa ati do tato pastor fanal ia tarelea le agora to fa aftai so tu lai fa tas fa i tsa sai lo fio o fa tas mai le tsa kwa inga so fa foi le vinga ia tsi o tsa wai Runga le leo fia le alofo tu o le atua le tau ia. E aho ma le ngā ia.